Tadada, Alenka. Živijo. Danes smo prišli na eno fajn predstavo, improvizacijo. Improvizacijo, ja, deloma improvizacijo ste prišli. Kako bo to izgledalo? Ja, to je predstava, bufonska predstava, on ima lik bufona in potem ima interakcije z občinstvom, jaz mislim, da bo zelo zanimiv. Običen je v tako zelo fascinanten kostum in jaz mislim, da bo zelo bo interaktivno, no? Takole bo. No, tleno zdaj pridejo posnetki iz predstave. Welcome, students, to the theater of life. Something interesting must happen every 10 seconds. Go! 10, 9, 8, 7, Stop! I need you! Yes, count, go! 10, 9, 8, 7, Stop! Need you again? Pathetic. Who really wants it? Who really wants to play the game, as Gordon says? Who wants to beat me? Who thinks they can actually beat me? Who wants to try? Who wants to be in this experience? Go! Nobody, push it. Leave. You can all leave. Let's go. Leave. Go. One. Go. Go. Yes, go. Bye. So long. Okay, all right, I'll show you. All right, good. All right, good. First one. 1 of 10. Hello, hand. Bonjour. Zdaj, v ponedeljek lahko vidite premiero v Elektrarni, tudi premiero slovenske koreografinje Andreje Rauh-Podržavnik, Melodije refleksije. Bo tudi zelo zanimivo, pa plesno, likovna predstava z glasbo, tako so poimenovali. Potem v torek si lahko pogledate v Štihovi dvorani Cankarjevega doma ob 20. najnovejšo predstavo našega kolektiva Tok Tok. V sredo potem imamo spet ene plesalce v Elektrarni, italijanske Company Blue. Čau! V četrtek pa zaključujemo Stilo Polaris, ki so pa taka super skupina iz finske improvizacijske gledališča s predstavo Prosti pad, ki je pa improviziran tak džem, improvizacijski, bolbeljajo eno besedo od občinstva in potem se prepustijo divjemu toku asociacij. Luštan. In pol se Goli oder za leto dni poslovi polnih bogatih izkušenj. Poslovil za 2 leti, ker naslednjo leto pa prirejamo festival Na robu ob 5-letnici kolektiva Na robu, kjer bomo predstave, ki smo jih ustvarjali v 5 letih. Tam smo prišli in Goli oder se pa prihodoma vračati. Zdaj se pa že nič več ne sliš. V glavnem, mogoče bo pa kdo vmes še kakega otročka dobil, pa kakšna družina bo nova, pa take stvari. Bomo videli, kdo bo še rodil. Ja. Kje je Ati? Hvala, gospa direktorica.